ZPM Party MLA Aizol Not 2 BL2 Nibok Dr. Vanlalthlana chuan voin khan ZPM Southern Headquarters Office Venglai Lungleiah thu asuya session laya urban local body tana sumda chengwai bel sesom thum panga chu ministerin Lunglei lamnen siam rem thei tur anga asoi line AMC session nei zota ka awain Aizol lam budget ta anda zo pek ni in asuya Lunglei khopui in rail ball na atana da chu cheng noi somria chau ani thule ruwa manna lian tham siam na turin engtham ma da ani velo ati RTPCR chungchang po soin Dr. Vanlalthlana chuan ZMC laboratory siam turin ni som chungin an pe thia Lunglei lam chu MLA soipui tu le Trangam anom miao silawa laboratory pakhat siam po an harsat te ani melti in asoibok ZPM MLA dang Aizol West 3 bial to MLA puvi Zaithanzama point thu soin Mizoram power asiam chwa tember ni chu voin ani thule lungchia thak ati thu asuya tlungvel solar plant atangin megawatt 1.5 chia siam chwa ani thule hydel project atanga sum chwa engma aomlo ni asuin tuirial hydel project chu nipko ta alani boxia ramle nam mangaina tak tak ri rupu chunga ti takse tatan lak angai takse tani ati Dr. Vanlalthlana le puvi Zaithanzama tehi ZPM Southern Headquarters Lunglei shwai tu ten lo dong songin voin ve khan sai ha an pan le ngal ani